Drago. Bok, ovdje Den Kuzo. A ona crvena lopta, to je moj najvažniji Bakugan. Sada možda izgleda samo kao lopta, ali kad ste u borbi protiv nekoga s Bakugan loptom, događa se nešto sjajno. Bakugan borba! Baš je sjajan, zar ne? Ime mu je Dragonoid. Drago kraće. I on je Bakugan. Drago i ja smo ekipa. Borimo se zajedno i dobro smo, ako smijem reći. Drago je dio frakcije Pyrus, što znači da je vatren. Postoje drugi Pyrus Bakugani kao Syndius, Nobilius i Kellion. Drago ima svakakve posebne moći kad se bori. Omiljena mi je Twisting Inferno. Ako igrate igru doma, ovako izgleda Dragova karta. Njegova B moć vrijedi 200 bodova. Ali ako ima sreće, eksplodirat će iz oblika lopte, zgrabiti Bakukore i to mu može podići B moć do 800. Drago ima i druge poteze. Sredit će vas kad to najmanje očekujete koristeći nešto što se zove Tail Crusher. Od sve ove priče o Dragi spreman sam za Bakugan borbu. Moram ići, vidimo se!